अरामबाई न्यूज़ गुवाहाटी मणिपुरी पाउ ताबिरिबसिंगबु इहान हानबमक्तदा चिंगांगबम सुजितारानीना खुरुमजरी हौजिक ngasiगी samlappa mariba pausing lobirasi आसामदा मणिपुरी लोन की मतंगदा चंगसिलग्लिबा खोंजंग सिंगी सरुक अमोइना ngasisu लखीपुर की नाहारोल खोरिरोल सिलुक की संगलेंदा मणिपुरी लोन बो आसाम सरकार की एसोसिएट ऑफिशियल लोन ओहेनगदबनी अमदी APSC की कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम CCE लोइनना अतई सेंट्रल अमदी स्टेट गवर्नमेंट की थबक लोबगी परीक्षा सिंगदा मणिपुरी लोन सु यहोनगदबनी हाइबगी वाकत थमलदुना पोस्ट कार्ड लिसिंग तरुक थाननबगी खोंजंग अमा चंगसिनबा हौख्रे मरी लेनबो अथॉरिटी द पोस्ट कार्ड थाबगी कैंपेन हौदोपगी थोरमसिदा प्रेसिडियम मेंबर ओइना इंगुदम विनोद इंगुदम सतीश हानगी सीनियर सुपरिंटेंडेंट PNT अरामबम गौरगोपाल अमदी रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी कांगबम शांति कुमारना दाइस्ता फमखी थोरमसिगा मरी लेनना माइफागी प्रेसिडेंट सेराम हेराजितना वहौदोक पीरदुना चंगसिलिबा खोंजंग असि लेप लेतना मखा ताना चंगसिनखिगनी हाइखी लैसुंगबम रोबिंद्रोना पोस्टकार्ड कैंपेन असी लेबागसी की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी असम की CM सर्वानंद सोनोवाल अमसोंग असम की एजुकेशन मिनिस्टर ओरिबा हिमंत बिस्वा शर्मादा लिसिंगनी अहानबगी ओइना थागनी अदुबो मियाम की डिमांड मतुंगिना अतैसु हेना थाबा यारी हाइखी अमदी कांगबम शांति कुमारना हाइखिबदा मणिपुरी लोनबो असम की ऑफिशियल लोन ओहेनबा हाइबसे असमदा लरिबा मणिपुरी अमदी मणिपुरी मुस्लिम इचिल इनाउ पुनमकना थवाई यावना सोगतफम थोई कनागुंबना तोंगानबा इशू पुखतनबो होनबसे नुंगाइते मरमदुना अखोई पुन्ना अमतो ओइना इमालोन कन्मिनसी हाइखी ngasi mifam asida oza konthobam nandababu konthojam sunita imalili amadi aruna singh na chingbana su wangangki ngasi asam gi education minister oriba himanta biswa sharma na paumi singh da phongdokibagi matungina hana oza singh gi covid test august 30 fawbagi manungda tawgani haikhiba du september 15 fawba sangdokre hairi september amadagi na 15 fawbagi manungda school sing sanitize tawgani su hairi September 15 dagi group oina higher secondary amadi degree third year gi class tawgani adubo group oina abamamda mahiroi manga dagi na nipan phawba laigani mato sumna October 30 phawba class tathagani hairi cheraga sida oza singna yumdagi online class tawba yaroi school amadi college dagi khakta online class tawgudabani su hairi थांगजा नुमित खुदिंगी कोमथोकपा ngasiदagi haukiba se office amadi bank sing khangbagi matangda khaktani adubu miyamna komthokpa sigi khudong chaba lawraga Guwahati da fawba kaithel sing hangdoknaki ensang napi amadi ngana chingba fawba yonaki ngasi Guwahati da covid naduna matamamagi Assam gi maming chalaba national table tennis player Nibjoti Barua laikidre professional oinasu mahak hendok thoidokpa miyoi ama oibaga loinana Assam da Coca-Cola gi makoksu oiramlibani आसाम की मेरिटोरियस महैरो लिसिंग तरा तरेट मुक्ता लुपा लिसिंग कुन कुन की सेल की मतिंग पीरगनी हाइना ngasi आसाम की एजुकेशन मिनिस्टर ओरिबा हिमंत बिस्वा शर्मा लाउथोखरे हंदक चही की SSLC परीक्षा दा मार्क चादा हुंबुद्रा मंगा फंखिबा महैरो लिसिंग तरा तरेट मुक्ना हारिबा सेल की मतिंग असि फंगदौरी मतम कयागी ममांगदगी तांदुना लाखिबा मोरान ऑटोनोमस काउंसिल अथुबा मतम की मनुंगदा फंक्शन तौरगनी हाइना ngasi असम की CM सर्वानंद सोनोवाल ना लाउथोखरे नाकलमरोंदा असम की कम्युनिटी तरुक्ता ST स्टेटस पीननबा मॉडलिटी सिंग सेम साननबगी सेम किबा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट सेंटर द पिखलगनी हाइनसु CM ना मखा ताखी ngasi manipura covid-19 gi anoba case samga 38 phangkhre masigi manungda 43 michamni aduga 30 na CAPF ki personnel singni positive oriba micham 43 asigi manungda maridi mapandagi halakpa singni bakhoigi manungda chandel dagi ama none dagi ahum yauri aduga lemhoriba 43 na local transmission ni ngasi miyoi chamga kumapan na covid naduna discharge tawki मणिपुर हौखिबा पुंग कुनमरीगी मनों ngarang numidang Imphal East की तेलीपति दगी जनिम्स ता लायंगदुना लैरंबा चही 85 सुरबा मियोई अमा कोविड नादुना लैखिद्रे महाक थारगदे मणिपुर कोविड नादुना लैखिदबगी अपुनबा मसिंग 95 सुख्रे मणिपुर कोविड ना ख्वाइदगी सोखलिबा डिस्ट्रिक्ट असि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि डिस्ट्रिक्ट असिदगी फंगबा पॉजिटिव केस हौजिक फावदा 1400 यौरक्ले स्टेट असिदा अपुनबा कोविड नादुना लैखिदबगी मसिंग 95 असिगी मनुंगदा तरादी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तगिने इम्फाल वेस्ट की मथंगदा सोगलिबा डिस्ट्रिक्ट ती इम्फाल ईस्ट ने डिस्ट्रिक्ट असिदगिना हौजिक फावदा मियोई मंगा कोविड नादुना लैखिद्रे
Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India gi luching makhada Fit India Movement ki saruk amoina Fit India Campaign Committee, Fit India Club, Department of Press and NSS Cell, Manipur University na punna ngasi ayok Manipur University gi traffic point ta National Sports Day pangthokre. Manipur University ki Vice Chancellor Jarnail Singh, Professor RAS Khuswaha, Dean, School of Human and Environmental Sciences, Professor C.H. Jashovanta Singh, Dean, School of Humanities, amadi Professor T.H. Ratan Kumar Singh, Dean, Students Welfare, Manipur University, cum Chairman, Fit India Club na thorom asigi Presidium Member Singh Oiki. Ngasi marpumapan suba haipau zadonang laikidabagi ningsing thoram Manipur gi tongan mafam khyada pangthoknakhi. Kumon thoram asi Jeliarong Union na sinduna ngasi Kaisampata laiba haipau zadonang Memorial Park ta pangthokhi. Athoba sigi kumon thoram Sangai Pro Kawu Youth Organization asu sinlangduna khunasida pangthokhi. Tripura University gi scientist amana COVID ki lanjangda masak nairaba contribution ama tawrakli. COVID pandemic ki mayokta changsiliba lan asida mang thana chongthokliba si doctor amadi medical staff singni. COVID anaba kayagi punsi kananaba hotnabada doctor kyagi punsi su mangkhrabani baramaduna COVID anaba sing layeng bada doctor singi oina kanaragadaba robot ama Tripura University ki scientist amana design tawkhre. COVID anaba singa naksinabada virus asidagi ngakthokpa ngamba COVID-19 warbot koba robot ama mahakna puthokre. Tripura da COVID ki phibam lusilakpaga iroinana hanagi Tripura gi CM Manik Sarkar na COVID pandemic na maram oiduna state asina mayok nariba sel thumgi awaba kayasi karamna kokhangadage haibagi matangda hojiki CM Biplab Kumar Dev ka unaduna paukta kya pikre. Opposition na support tawbatana thana MLA scheme singsu hariba sel thumgi awaba si kokhanbada sizinaba yai hainasu Manik Sarkar na haiki. Mizoram da ngasi su amuk yuhar hakre Richter scale da magnitude 3.8 ki changda ngarang ahing nongyai matung ngasi ayuk anganbagi pung ama tadringai da Champhai district da yuhar haki panbayabadi handak marak Mizoram da toina yuhar hariba si ayamana Champhai district tani. Hauki bogus ki tang kuntareta pangthoki ba state asigi village council amadi urban local body singi mikhalda Mizo National Front MNF na mai pakre. Village council chonga yankhai gi manungda MNF na chahumga kunmari da mai pakhi aduga opposition oriba Congress na marfutara taruk amasung Joram People's Front ZPM na kuntrani pan phangki. Assam da COVID-19 gi apunba confirm case masing lakh ama hen khibaga loinana lakh amaga lising ama chahum humpuni pan sukre lising kunsum na mangana active oiri ngasi su Assam da COVID naduna mioi ahum laikan na bangam dana laikhidabaga loinana apunba laikhidabagi masing chaniga marphuma pan sukre. Tripura da sungasi anoba case samri ga nifum doi phangkhibaga loinana apunba confirm case masing lising tara ga chanipan humbudra taruk sukre lising ahum ga chatret kuntaruk na active oiri ngasi su Tripura da COVID naduna mioi manga laikhidabaga loinana apunba laikhidabagi masing marfutra mari sukre. Manipur da ngasi nauna apunba positive case chamaga tara taret phangkhibaga loinana apunba confirm case masing lising manga ga chamapan humpu sukre lising amaga chatret nipu taruk na active oiri mioi ama laikhidabaga loinana apunba laikhidabagi masing kunipan sukre. Nagaland da sungasi nauna positive case nipu taruk phangkhibaga loinana apunba confirm case masing lising ahum ga chanipan yankai mathoi sukre chamapan ga kunmanga na active oiri laikhidabagi masing nipane. Arunachal Pradesh da apunba confirm case masing lising ahum ga chatret nipu manga sukre lising ama subna kumapan na active oiri laikhidabagi masing taretni. Meghalaya da su nauna COVID ki case nipum doi phangkhibaga loinana apunba confirm case masing lising ani ga chani marfuhum doi sukre lising ama ga chani kunthani pan na active oiri laikhidabagi masing tarani. Amadi Mizoram da COVID-19 gi apunba confirm case masing lising ama subna kulhum doi sukre chamri ga taramapan na active oiri laikhidaba amata yaudri. India da ngasi gi oina positive case hojik phawda lising yankhai taret ka chanipan marfunipan sukre masida Maharashtra amadi Assam yauna atupa state taret ki report watli bani. Apunba positive case masing na lakh kunthra manga ga lising taramapan sukre apunba active case masing na lakh taret ka lising humpu henkre apunba laikhidabagi masing na lising humpu humdoi ga chahum tara sukre ngasi gi oina hojik phawda mioi chawnga ga marfutara taruk sikhibagi paw lakli.
इंडिया कोविड सोगलीब स्टेट सिंगी मनुंगदा मथंग मनाव नाइना अहानबदा सोगलीबसी महाराष्ट्रनी अनिसुबदा तमिलनाडु अमदी अहुमसुबदा आंध्र प्रदेशनी अमदी ngasi केरलादा चही 110 सुरबी अहलोरबी नुपी अमा कोविड नाबदगी फरखरे मलापुरमदगी अहलसी मंजेरी मेडिकल कॉलेजदा लायंगलखिबनी लोइनना स्टेट असिदा महाकना कोविड नाबदगी फरकपा ख्वाइदगी चही यामलबा अहल ओइरी अरोइबदा अतोपा पाउसिंगदा President Ramnath Kovind ngasi National Sports Day numidasida National Sports and Adventure Award Inglisingani kun ahan boina virtually yanthokre. President Ramnath Kovind na Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjuna Award, Dronacharya Award, Dhyan Chand Award, Tenzing Norgay National Adventure Award amadi Rashtriya Khel Protsahan Puraskar yanthoki. Ngasi yanthoki ba Khel Ratna Award mangagi manungda ahumdi nupini. मकोइसिंग अदुदी पैरा एथलीट मरियापन थंगावेलु इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन ओरिबी रानी रामपाल अमदी टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बाट्रानी पनबयाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की प्राइज मनी हानना लुपा लाख 8 का लिसिंग यांखै लेरंबदगी हंदक्ति लाख 15 यौख्रे अर्जुना अवार्ड लाख 5 लाख 15 यौख्रे अदुगा द्रोणाचार्य अवार्ड सु लाख 5 लाख 10 अमदी ध्यान चंद अवार्ड सु लाख 5 लाख 10 यौख्रे पनबयाई नेशनल स्पोर्ट्स डे असी इंग्लिसिंगनी 12 हौना हॉकी लीजेंड मेजर ध्यान चंदबु इकाई खुमनब उल्लुदना माकी मपुक नुमित्ता पांगथोकपनी अमदी ngasi होम मिनिस्ट्री ना कंटेनमेंट जोन की एरिया सिंगी मपानदा नत्रगा वांगमदा चटनगदबा अनोब गाइडलाइन सिंगल लोइनना कोमथोकप कया लाउथोरखरे लागलिबा सेप्टेम्बर की तांग अमदगी हौगदोरिबा अनलॉक 4 की मतम असिदा कोमथोकप कया थमलखरे सेप्टेम्बर की तांग 8 तगी मेट्रो रेल ग्रेडेड मैनर दा ऑपरेट तौबा हौरगनी सोशल एकेडमिक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कल्चरल रिलीजियस पॉलिटिकल फंक्शन अमदी अतै अतै मियाम तिनबगी ओइबा थोरमसिंग सेप्टेम्बर की तांग 15 दगी पांगथोकपगी अयाबा पीरगनी अदुबो मियोई चामदगी हेनबा पुनबदी यारोई हाइरी ओपन ईयर थिएटर सिंगसु सेप्टेम्बर की तांग 19 दगी हांगबा यारगनी अदुबो अनुब गाइडलाइन असिगी मतुंगिना सेप्टेम्बर की तांग 19 फावबा स्कूल कॉलेज यावना एजुकेशनल अमदी कोचिंग इंस्टीट्यूशन सिंगदी महिरोई सिंगिदमक्ता ओइना अथिंगबा लेगनी लोइनना रेगुलर क्लास की थोंग अमता चथबा यारोइसु हाइरी पनबा याबा अमना ऑनलाइन नत्रगा डिस्टेंस लर्निंग दी मखा चथखिगदबनी अमदी मसिबु सगोतकदबनी सु हाइरी असिदसु नतना हानना पीखिबा गाइडलाइन अमुक हंजिना पल्लदुना मी यावना अतै अतै पोटलमसिंग इंटरस्टेट अमदी इंट्रास्टेट मूवमेंट तौबदा अथिंगबा अमता लेररोय मतोसुमना चथोक चसिन तौबदा तोंगानबा परमिशन नत्रगा अप्रूवल नत्रगा ई परमिट लौद्रबसु यारगनी हाइरी ngasi gi oinadi arambai news guwahati da manipuri pau sandok chaba matang ista loisinjaba ga loinana amukasу hanna khurumjari